我们一起来摆上敬拜赞美我们的上帝。我们邀请大家从你们的座位上站立起来。好，请从座位上站立起来。我们用我们的喜乐的心来赞美我们的上帝，用我们的手、我们的口来赞美我们的上帝。然后跟你旁边的说，今天跟你一起敬拜主真好。真好，真好，真好。我感觉我们中间，神的生命正在运行，在下一次的恩典。
前，我们来领受上帝慈爱与恩典。我们用这首安静诗歌来回应上帝对我们的慈爱。我们要坦然无惧地来到神的面前，因为上帝他使风浪而平静，他来救赎我们的生命。我们来到他的面前，我们坦然无惧地来到神的面前。我们要继续在上帝的圣礼地下领受他的恩典。我们一起来赞美赞。我在翅膀以上，遮盖我，在你大能手中，让大
谢我们的青年会所带来的诗歌赞美，他们一感动，时间往往都会超过1分钟。Ari, Jaju Kumari, Paalai Madu, Chachungarani, Simoko, Tua Namadi, Smas， 来呀，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。以上是上帝的话。安静我们的心，默祷，默对。请翻开圣诗，在268首，如沙代乌能阿古西巴。阿鲁。亲爱的天父，感谢你赐下母亲爱与陪伴，求你祝福每一位母亲，使她们健康、平安与喜乐。在今天特别的日子里，你要将辛劳中的能量的心，在日常生活中能够感受主你的同在，也帮助我们长存感恩的心，用爱回应他们的付出。主啊，感谢你，愿你的爱环绕在所有的母亲，带领他们走在平安喜乐的道路上。这样祷告乃是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。阿们。接下来我们请的青年团契，吴金马叔叔摩回答喜秀。
Maria Maya Dusu, Semang Barabas akan tua semas agama Shivaru, Abu Bapa, Malaba tua tu, tapi erunan semas, esukan semas. 平安。玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。”这是上帝的话。阿门。接下来我们来赞美诗歌，在240首。Rusada Espada Puro。Kami ini di Roja Kursi di Romusu. Lalu ingat, coba mereka cawan dah caw-caw, ai kiukai mereka cawan, malam-malam tua mereka kina itu ada cemgemegelan. Coba namanya yang jadi di kiukai malam-malam tua ada 母亲节。今天是母亲节，在普世，无论是在教会，或是在一般的俗世的弟兄姊妹们，都在庆祝或者感念母亲节。我们要先感谢上帝，让每一个人都有自己的母亲。虽然所有的母亲或者每一个人的母亲，也不是每一个都是100分，但是绝大部分的母亲都有花她的心思、她的力量、她的代价来抚养我们、带领我们，所以我们也要由衷的感谢他们。在今啊。为对让mereka adalah dah yang penting seperti suai kena cocok. Jika masalah bentuk mereka kena dan apa pun datang. Kau picul, kau kini meneman, kau kini bak, kau kini mereka sekedar, kau mereka halal ni mana. Sa, daripada kalau baik, macam mana ada kina. 我们也知道，孩子们在成长的过程当中跟母亲相处。最接近，所以他的成长过程，他的性格的成长成熟，都会受母亲非常大的影响。因为我们的母亲在我们长大的过程当中，用她的青春时间、心力花在我们的身上。虽然他们也会逐渐老去，但是对我们的爱还是一样。这是我们的福气，也是上帝给我们的恩典。At sa mereka tagabigyan betul-betul, naki lalingan tu kina taliaw jika. Sa kaduan umatay mo kinapudapudanan,
Orang namatay no si dapat sa tayo na suadag. Ito sa pinalawat to kina. Kaya ito sa kina rumalo ba ito. Masatan ito napakulat di mado ta jika ang tuwa sa kuwat ta picture di mado. Kaya jadi na mumulungan. Dakwa ta kiliwag ni mado kamayan dami kinamapodan. Namaya to kinibabay umyagi na tsumas. Ibagay na tsumas to mamuat na sunod na wagay. 所以说，现在呢，我就处在我们现在纪念母亲节的时候，我们要想想说，我们如何做一个上帝所称赞的母亲，或者说对孩子最有帮助的母亲。今天我们就从我们圣经当中的玛利亚，这个耶稣的妈妈，一起来学习，她怎么为耶稣预备，她怎么为耶稣来指引他、带领他，在他的生命当中成为上帝在世上最大的帮手。 Asa di Maria, kina ni Yesus. Sa si pili no sa matemado, tara isuwa sa kinasuk ni Madinan, tanito na mapoda da sa dalawa ti turuan. Sa ko si wala ito tua si siwa pacho tua kinamatay no si turuan ni Maria tai Yesus. 在录像会当中，玛利亚有别人不知道的痛苦，她也跟所有的天下的母亲大部分一样。 他们想把孩子托在上帝的手里面，让上帝来培育这个孩子。所以我们今天要看玛利亚的母亲是怎么做。我的把春天就是阿妈比较引入你玛利亚，你说阿拉比你妈叫比耶稣为首。首先，他乐意接受上帝所托付的。玛利亚她并没有预期会有耶稣，或者这个孩子的出生。 而且他还没有结婚，甚至他还没有亲近过男人。当天使跟他说：“玛利亚，你不要怕，你在上帝面前蒙恩了，你要怀孕生子，你可以给他起名叫耶稣，天大的击毙力。”对玛利亚来讲，何其的离谱、难堪。 那个时代当中，一个女孩子如果还没有出嫁就怀孕，是被人家不接纳的，甚至要用石头来打死的。所以玛利亚在那个时代当中被选中当为母亲，后来的人认为说那是她的福分。问题是在那个当下，玛利亚知道说她要未婚怀孕的时候，圣灵感孕的时候，她如何去接纳这样的事情？ Di Maria, hingga kinam di maju turu, mamulai di maju sangat tua, hingga persekelanan. Sampai ini adalah kita tahu dengan kesulitan yang terwalai. Kaiwa sekolah semas Maria dia balik pun, aja rumah mengai sun. Pilih sun nak semas kaya. Kita mati nak warung di Maria yo. Karena itu kegagalan dari hutan di Maria. Ay ada jidai, ada ika perciklan sama orang lain, jangan pakai. Bila kita pun tak cerita sama macam Madura mata na iwa tebe cau-cau tu macam pilihan dan Maria, macam kina ni Yesus, mamua di madu ya tidak tebe cau-cau. Tapi azua kita tak tinggal no. Sekarang semua orang mulai di madu. Mula si mana ni madu di mawar dan mata tu turun-turun pun dari hari. Orang beri di dari hari. Dapat 如果我们从今天的经文里面看到，当玛利亚了解这件事情是出于神的时候，她的反应是她要尊主为大，还要按照既然这个事情是出于上帝的旨意，她愿意乐意的接受这样子的事情，她乐意接受那个原本对她来讲是羞辱、是亏欠，甚至别人那种敌视的眼光。 他说：“这是属于上帝的，所以我愿意不看这些世俗世的眼光，而是独独的来看上帝，乐意的接受。这里面告诉我们说，我们每一个人的孩子，我们不管是1个、2个、3个，每一个孩子都不一样。
就我们家房东外，我姐姐，我跟我弟弟3个个性完全不一样。有的让爸爸非常的放心，有的让妈妈非常的喜爱，有一个常常找麻烦。这3个不同的孩子都是他们的孩子。那今天我们所学到的是，你的孩子也有可能，有的是顺从你的意思的，有的可能有他自己非常大的意见的，有的愿意走在你所安排的道路上面，有的不愿意走在你安排的道路上面。这2种不同的个性、方向或者是表现的孩子，都是上帝的孩子，上帝托付给你的。正常的、好的，我们感谢上帝；不容易带的孩子，我们更要仰望上帝，让上帝帮助我们怎么样来带这个孩子。而且蒂玛利亚，为多kumrang di madu na namatazoro sa brazo di madu, sa nikain di madu. Na ari-ari, dapat kumrang tu warung no cemas. Baik warung no cemas, kipaling apa di madu. Sa selain di madu, mamungnai apakah boleh doa babak no cemas. Baik itu na jauh-jauh, ada yang sebegitu. Nubuat suntik ada yang sebegitu na berkata azab, mati-mati mari. Bila mana pegawai menuntut ke matero, mana sih mereka dikata serap, namanya nak si kena dikeran, pada namanya nak si mereka nak aku betul kata mereka adik kecil. Pada ada ketika kita dah penuh pemuda, menurut orang yang kecil, sampai zaman ini aku semua yang serap. Kalau ini baik, ada jika baik cemas. Asal saya nak cemas, ada semua asal yang dipalai kita baru, apa ni sudah baru, jika bayi nak cemas apa mula, asal macam bila bayi tak begini mendengar bayi tak cemas, asal pasangan tak turuan jauh itu cemas, asal mana tak turuan sama-sama dua, kini ni Yesus di Maria, tiada, ia mahu sekali. Kini menunggu, akhir dia pasal tarat, pasal diterpilih. 我们看到玛利亚在四福音书里面，她碰到耶稣所有的事情，她都会做安静跟反复思考的。做妈妈的一个很重要的事情是为孩子的未来打算，我们为他们预备。 然后让他们在生命当中有所表现，然后他们找到他们的方向。所以我们会跟一个孩子们谈他们现在的状况，他现在的学习的状况，他未来的计划，还有这个孩子的生命或者他的个性，这个都很好。而这di Maria, ano sa sebelum di madu kasi turan tada, kalian kinum di madu. Bagi nem turun nama tay nung nadala basi turun tay Yesus. Kita masang kina. Gimana ka tinum makika ko to dala no tada. Ay tama dia cakwa na picture tada. Iso ta kinum turu pasay no ta turuan na tada turu. Sika banguan ni malu, sika sedenguan ni malu. Nama yang mata di Maria kinum. Dakwa. 玛利亚也有更值得我们效法的事，她不只是思考耶稣在属世上面他的未来、他的生活或者是他的计划，她更是反思思索的是怎么让耶稣跟上帝的关系能够越来越好。Aja masa kita nak jadi turuan di Maria di kamu nak jadi turuan, mama di kacauan, jala di kacauan, jala di kacauan. Tadi aku ini mana turun mata ini mana makanya mana capek. 那在那瓦隆你耶稣说，看完你们的一家的瓦隆。所以从这个角度去思考的时候，我们需要为我们的孩子祷告。祷告不是只有祷告他们把他们在世上的表现，或他们的愿望，或他们的前途摆在上帝的面前而已，而是说我们要怎么样让这个孩子跟上帝这个我们的主。 这个拯救了上帝，这个能够真正帮助他生命的上帝连接起来，然后带领他在上帝的面前认识这位上帝。
通过认识，愿意相信，愿意跟随，让他的生命成熟长大。Kaya ito, baru ni Maria, to makaya, kumlam to tsumas di Yesu, kumlam to baru na tsumas, na mayete na otakina, nakama. Ini ka cemcina jo kika putun to, kusara to dara ni ka cawa sama dara ni to, to amal kata Allah. Berbahasa ino nasi na amal kata Allah. Ano ka namatay no kinagcawa ni kacawan, kinamatay no kinandira ni kinaigawan ni iradan. Sakal mauri pa nasi ni madu abatingan ni madu. Ama takari muri ni kacawa. Kiwamay te Maria kinamnam to rumatay no na tumulot ako ada. Sarang bakit di mo na kumlam to simas. Rumatay no mapapatsud ka po saruan. Manunwa kaya masaru to simas ako ada. Wala ko bubu. Anamaya de Maria baru tinggal naman. Ay sumunod na kituro na masadosa dia. Masatiro. Standard. Maria 是一个很用心陪伴耶稣的母亲。从耶稣的出生、成长到30岁传福音，到33岁被抓、被钉十字架上受死、埋葬，甚至复活，玛利亚都在他的旁边。Asa masantiro di Maria nakilarai kuala pinimali. Ako masita si kuala pi Yesu. Ato kakadian dalam tutu. Pada masa macam-macam tu. Apa tu? Mereka dindu. Sada muri. Sada sungi. Sampai sekarang sampai saya secumuni. Pada membantu. Nak kita tahu dari China di Maria. Soalan kita mau di Yesus. Jono bicu di madu, jono pusara di madu, jono mau di madu, jono alert di madu. Tapi ini kan sasada mata tu soalan di madu di Yesus. Baik kita. 我们可以看到玛利亚是一个愿意用心去花时间去陪孩子的妈妈，而且她非常知道什么时候她应该要出手帮忙，什么时候应该引到背后默默的不说话，为她祷告就好。Jadi Maria, orang nak kita ke Yesus Kristus. Selain iman dua, lain ke Yesus Kristus dan mana sesengan Yesus. Dapat kemudian iman itu mengidah dalam iman dua, usaha ke Yesus. Kemudian iman itu izua, ikas dalam iman dua, usaha dapat inuri-inuri iman itu dari. 就当我们今天在用心陪伴孩子，不是我们去控制我们的孩子，也不是我们要孩子们完全听我们的，按照我们的想法，超过做母亲的身份。玛利亚对耶稣，他有他的教导，还有他的出手的时候，但是当耶稣要做上帝的事情的时候，他是默默不作声。当耶稣选择被定下道路当中，玛利亚就流泪跟祷告。同样的，我们在我们的家庭当中，我们做父母的有时候超过了孩子们，让他有自由的意志，尤其他跟别人的关系，他与他配偶、他的太太或者先生之间的关系，我们的孩子跟他的孩子之间的关系，我们常常介入太多。当我们介入太多的时候，反而成为困扰，成为孩子不知道该怎么样建立一个正确的关系，跟别人、跟自己的配偶、跟自己的孩子，甚至是跟上帝的关系。Di Maria kemudian tua pada zona di mana tua dicapai doa sengsengan anak di mana. Ayo dah belum tentu. Yo kehilangan di mana, yo sibukkan di mana. Dapat tujuan di mana tu mata itu di hubungan tak sah. Dapat tujuan di mana di buliwan yang ada mana cikgu. Dapat tujuan di mana tu mata itu kehilangan tua
Ika matematika baru patala kini matala kwa kumlang tentu patundai sa ito at piso. Pero ta si inuri atalia. Pero dito na may kadiso na naman sa mungay. Tim Maria Pilima inarai. No katalia o inuri ni Maria. Ikahiko. 孩子在母亲的心中永远是孩子，哪怕你70岁，你妈妈90岁，你永远是她的孩子。这样的心，就像我刚才所唱的诗歌一样，他年轻的时候可以成为你的依靠，他中年的时候可以成为你的帮助，他老年的时候成为你祷告的依靠。 所以做母亲的，我们要学习怎么样学习为孩子常常祷告。有人问我说：“牧师，祷告怎么可以祷告那么久？”如果你要为你的孩子祷告，如果你只是祷告说，求上帝照顾他的工作、他的生命、他的家庭、他的婚姻，阿们，当然很快啊，不用1分钟就解决了。 但是如果你知道你的孩子在他的工作上面可能遇到什么样子的困难，你了解你的孩子吗？他在工作当中有没有那个让心里面不舒服的地方？他在工作上面跟他的同事间的关系好不好？他有没有挫折？他跟他的太太之间生命当中有没有很多的冲突？到底为什么冲突？冲突了什么？ 无论是对孩子的管教，或者对家庭那个收支的意见不一样，然后他跟孩子之间的关系，你知道吗？这个做爸爸的、做妈妈的，你的孩子做爸爸、做妈妈的，跟他的孩子之间的关系，你知道吗？他们是和谐的吗？还是管教上面对你的父母有一些问题不一样？ 如果每一项你都为他祷告，我保证你1个小时都祷告不完，因为你清楚知道孩子的需要、他的问题、他的困难，所以在祷告的时候就会继续迷离的为孩子祷告。那在印度里呢呀，巴卡瓦在做大的，以前呢巴卡瓦瓦瓦在印度里，什么家伙的兄弟，什么马干的国的。 Ito sa animado, ito sa kaso animado, ito sa pala animado. Ayaw de ko, na naman ang mga amen. Ano amen? Nung natatay ka kung lang sunto kung nabuda suwala. Iya kung lang sunto ang masasubong animado. Iwa de ka sungsung animado, kato sasa animado, di pa tsung to sipay animado, di pa tsung to libu-libu animado, di pa tsung to sekalian animado. Aja mar sekolah madrasah. Adi mar tengok mana kini wari ba, mana wari wo, mana mata mari si aywanan. Alma si kali wari wo kumulamu. Yan pa sunod na alaga mar sekolah mga nama balik mo ano pa sunod dapat nama tuma mari wari wo. Kumulamso. Amar ka subuwo. Aswala ka sa subuwo, mana tengok mo. Pengulangan terhadap sebuah suara, kinandan dah. Ada baru yang mana bercakap mama, baru mau tak situan tak kalian. Ini kita tak kenal, ada tak kenal tu ini kan sudah kemudian ada kiri waktu suara. Sekarang kemudian tu mata itu inuri tu suara. Saya tidak masang kina, tidak masang kamu. Dia orang sudah keturuan, dia ada itu. Makanya na inuri, temangan kau mereka ada. Ikaw na madali-dali lah, iarai itu anak kita masih kapian ada betul. Saya banyak dalam tu amak, islam awal makin teman, pada sakit damai tu. Baik lu, sugiyo tak dekat tu, berkurang masa sah. Mereka mai sasa ikai tu mama. Pai macam tu di mana dia kacung gengge lah. Kemudian tu masuk semua ada. Mereka mai rumah. Nama yang muda, nama yang sekitar satu rumah tabar nama mereka kina.
Saka no kinaitan, no kamaitan. Kiliwagan na dala. Gimana sakit itu? Amar kata Allah, siapa itu salwa dia maju. Ulama sedikit mana kaki Tanzania maju lepas sebelum tu ada orang macam sebelum ni kata awal. Macam aci, macam kiam dan itu si inuri dia maju. Kemudian itu dah salah dia maju amar kata Allah. Memang还只是一个痛苦的过程。从出生长大到接送孩子到读书，都是很痛苦的事情。孩子长大了，我们又担心了，因为他们有自己的想法，我们不晓得他在想什么，真的不晓得未来要选择什么。长大了，大学毕业了，翅膀硬了又飞走了，找到工作也走了，我们变成空巢期，我们社会学叫空巢期。可是那个巢没有孩子的地位已经飞走了，也是一种痛苦。那这种我们跟孩子之间的关系，从小时候到长大都不一样的问题和困境的时候，我们需要拿出我们的时间，去认识我们的孩子，去了解我们的孩子，在他们遭遇的过程当中。我早上也问一个问题，你知道你的孩子什么时候出院吗？有没有？你的孩子什么时候出院？啊？当时唔知吼，唔知。小英，你什么时候出院？你要到底默默知道了。我才为他祷告啊！你好，你叫什么？你什么时候出院？哎，你这边16岁，跟谁？啊，不要。这么简单的问题，有时候我们答不出来呢。你没有看到你女儿的变化吗？出院的时候满脸笑容，有没有？那个衣服穿的都非常的啪里啪里，男生也是啊。有人躲着我。我讲的问题是我们到底了不了解孩子，这个才最重要。你不了解，你怎么陪伴？你不知道他的喜怒哀乐，他在痛苦的时候，他在想要有人帮助他的时候，失恋的时候，你在哪里？另外一个要学习的是，当他们已经成长茁壮，还有个人的思考、个人的安排、个人的计划的时候，甚至他已经结婚生子，成立一个新的家庭，我们做父母开始要学习退到幕后，用祷告来陪伴他。啊，这么现在都没读完，努力做达的，你说嘛，完了给他们慢做达了你嘛就。Sampai na sekedama na yung bilang ito kaya sumkala. Pero magkakina kama tak namua no tareo ta inori. Kailangan ng mundo niya wala ta sikai nulan dia maju tua sisukuman dia maju. Sa kiamat to kipusun sana na kibada masucu. Ay so ta turo wa ikaw nomina kina kama na may mo. Hingga namanya kasih cuai ni saya siakai. Itu mababaya ni sasawa wala ya tingkat desa mas. Lepas tu dia dah masam tuan itu. Awal ya wala nak kiam kama kita. Namanya ugi paman tu na wala yang oda. Agi pada sekedar tu mereka kata anak. Ni kalau sinta si babai kata sekedar babaya. Yesus nak semua na itu na wala ya cuma atau pasal sari waktu. Suara kamu oda. Nikah malah kena nak sekedar apa ya? Berapa namanya tak sawi dia dan nama tu suasi naik bukan sawi ya. Selain itu nak, pemberat tu dah ada.
selain itu tidak lain kan berkata, selain itu要的什么东西那个。所以我们做父母的不是只有母亲要照顾孩子，或者跟孩子陪伴长大，而是做父亲的也要跟母亲一样，一起来承担这样的责任。过去我们说男主外女主内，现在的社会两个都是双薪家庭，都是在工作，所以这个责任是父母两个一起要承担。玛利亚告诉我们，我们要乐意接纳所有上帝给我们的孩子，无论他是什么样的情境。是我们意的，我们感谢上帝；我们要努力的，我们恳求上帝，仰望上帝帮助我们。我们要常常思考，我们的孩子跟上帝的关系如何？那是牵涉到他生命得救、未来得到祝福的方法。我们要用心陪伴，无论是实体的帮助，或者是背后的祷告，让孩子们不会孤单。这个是玛利亚教给我们，也让我们的家庭因为这样更受祝福。我们一起来祷告，Mari sudah kamu semasa nak temu dalam betul mata itu kita sekadar tu sisim pagau dalam mana saudara ni sudah kamu semasa. Baik, masa malam langsung anak suanak numa kaya kiran dan jatuh sukai karwan atau semasa. Dabanu baik kawan ni madu kiamu bilang sudah semasa kumlang sudah mata nak kemuru ayah sudah kamu semasa. Namanya kamu semasa. Tutur-turuin naman, turun makayam na tinanong to dapat sapin. Matay naman na tumulong to na anaga makaya masarod ang lusod. Sama sa una piwada ito niya kiliwag, ako sarat, sarapay pagkawada ito inuri, at amagas ito maraka niya lang. Mali-mali ka mas-mas. Pita naman ito sa kipanindang ito, kiliw na nakina, at yung na masang kina, at yung na masang kama, at yung na manakita ulit ito kama kina, iwalay sa bidan ito ang maraka suwalag, wala na makayam na kumlang mamatay mo tumulog, timiyak na so wala ka sa usayan na si kambang mo kung naging sa magalan na kinag-inuya kayo mga patangadan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. 母亲是懂你辛苦、疼你付出，也是你温柔的力量。那接下来是由我们主日学所要给母亲的祝福，献诗献花 ，Lima ni Gina。那个波波准备摄影机、手机记录一下波波，saya努力打波波。这些都是教会未来的主要干部。
母亲都要发到没有偏见哦，没有偏见。那个准备当母亲的也可以来。如果有剩下的话，单亲父亲也可以。单亲也可以，台上有一个，台上有一个。
一样大声哦。好，谢谢我们的主日学。那接下来是由我们青年团契来做为我们献诗。其实我们青年团契蛮多人的，把人找回来哦。
听得出都有在练习。好，那接下来就是我们弟兄团契来为所有的母亲献诗啊。我们少少的人可是唱出大大的爱，请所有弟兄们请到台前。还有底下又要所有的在座的弟兄们，我们待会有一个压轴哦，跳得不好没有关系，这个每个人都知道哦，所以我待会请弟兄们哦，在献舞的部分一定要所有人都出来啊，所有弟兄们，谢谢。用心灵解救，用心灵接
那接下来我们是要看影片，母亲对孩子的勉励。哪瓜背后的但是，前面有郭长老想要给母亲、给孩子的话，我们请郭长老开前。大家平安。Barakan tuada kamatsimas na sulibatitan na pati sisabitan pati tutu siya titinang kina mada tinditera gulayan itu ajlian marisaka tata makimalima leta kina sebulan 感谢天上的父上帝，也更感谢在座的所有每位母亲，还有妈妈不在身边的，照顾、养育、陪伴孩子的、孙子的，代替妈妈角色的人，愿上帝大大的赐福于你们，阿妹吗？阿妹。好，这个时段有一点感性。妈妈的期待其实很简单，妈妈的愿望也很简单。我们第一个希望你们每一个孩子都身体健康，凡事开心。当然，我们最期待、最期盼的是上帝那丰富又丰沛的祝福恩典，凡事满意的灵，兴盛的应许临到在你们每一个孩子的身上，阿妹吗？你们要接纳这个祝福哦，因为这是上帝给你们，透过我们在这里的每位妈妈、父亲、母亲给你们的爱，所以我相信你们凡事未来的每一天必能够顺利，但是要在主的爱里面，上帝必能成全。我们的爱，我们的期待很简单，我们像太阳一样光照每一个家庭，对吗？阿妹吗？阿妹。每位妈妈是不是像太阳一样？是哦，有太阳就温暖，就开心。虽然有时候那个太阳太强了，会炽热，会晒伤，但是那个是爱哦哈。爱虽然有时候彼此我们大家互相的包容，那个爱是牺牲的。我们要的不多，我希望你们每一位做儿女的，多关心你们的母亲，多陪他们。尤其是没有很少已经在外就业的工作的，如果没有办法及时每天与他们吃饭，用个电话，用个 LINE， 用个群组回应他们说，我平安，你好吗？你吃了什么？这个都是妈妈要的。最后一个，要多为妈妈祷告，因为妈妈们照顾你们的人也是如此做。所以你们要为你们的母亲，为你们的妈妈来祷告，为你们那照顾养育你们的，时刻心都心系在你们身上的那位照顾爱你们的母亲，甚至父亲，为他们祈祷。这是我在这里代表我们所有妈妈们的愿望，来祝福我们在这个每一位朋友，还有在外的儿女们。愿上帝都能够与我们同在，赐福每一位家庭平安。好，谢谢我们郭长老，我们母亲给孩子的话。那接下来就是助理的一个播放影片。
非常有意义的影片哦。其实我刚刚看了之后，
了。除了小孩子给母亲爱的话语，我们另一半是不是也可以给太太？毕竟这个才会有小孩啊。一样可以对太太说，母亲节快乐，你辛苦了。那父亲节的时候，你太太也可以跟你说，不是只有刚刚孩子对母亲或父亲啊，这是我小小的意见，这是我看到的感动。不好意思，妇女会插播一下。大家平安。母亲节快乐！快乐！不好意思，刚刚呢，我们听到那个青年会跟我们的主日学突然有感而发，然后想要用这个影片来分享给大家，谢谢。我不知道自己做得够好吗？我是第一次做妈妈，尽管岁月已吹白我的头发。送你上学第一天，要你勇敢，我却哭了。后来你们回家挥手说走了，当告别已变得轻松，可我的心还会空。亲爱的妈妈，我不知道自
好，谢谢我们妇女团契的插播。刚刚我看的时候，因为我有近视眼，而且幼儿园哦，我一直以为是叶素梅跟真心在唱。我不对啊，我不可能唱那么好呀。抱歉，我的疑惑解开了。好，接下来就是我们弟兄团契的赠礼。简单，你可以看。我们邀请我们的朱娜副会长，请到台前。我们大家都知道我们弟兄团契有很多都已转到收领会了，所以我们在我们的奉献上是有困难度的，但是我们缺钱，但是我们不能缺爱啊！我们想尽办法挤出来，所以我们今天能够在前面大打的仗着，注意哦，是大打哦。好，那我们接下来就交给我们的副会长，他说这个赠礼的部分一定要由他来，他也想露面，因为明年就是我们的会长。因为金额太大了，对，好很久。好，
大家平安。那个我们的会长讲的也不错了哈，我们干部要互相帮扶、互相支援的。马路长也打会长一直站在上面，而且我也受惠了。讲实在话，我也是担心爸爸，我也受惠拿到那个康乃馨。马里迪亚呀，迪给阿图鲁米。好。那在这边，因为刚刚我们的会长已经讲得很清楚哈，我们的兄弟团契的经费也不是很足够，那可能是因为我们兄弟的薪水直接汇到老婆身上了，所以我们就只好用比较简单的方式，就是一次给那个妇女团契的麻烦请那个会长妇女团契会长到前面。那来批评。那这个部分我们由我们的弟兄团契的出纳给会长。林领导，你还是要下来啊！下来了比较好看，尊重母亲节呢。林领这个要照相，合香。你亲自下来，我们父亲节的才会比较多啦。谢谢那个妇女团契了哈。母亲节快乐了哈。那我们父亲节的时候，我们的愿望是一个给啦，不是这样子啦。好，那我们接下来就是我们这里给那个松勉团契的哈。好，那我们也是请那个松勉团契的会长到前面哦。那我们也是一样，按照妇女团契一样，我们就直接有那个松勉团契的会长来做代表。那一样，我们的会长还是下来好了。好了，那只好我来代表。好。这边总共28份嘛吼，28份啊，我们经过这个很严格的精算，那我的我的娘娘，我们的母亲，我们就总共有28份的红包了吼。你好，你还要把我的杯水，还是要报一下吧。第一次看到会长那么开心的，这是母亲节哦，父亲来接受，那我们在这边接下来我们来赠礼给我们的牧师，我们请我们的左牧师，还有我们的陈牧师会到前面，我们请代理长老来做赠礼。好，那我们先插播好了，然后那个牧师，两位牧师再下来一下哈，然后我们就请校长还有妇女会。
恩典满满，恩典满满。两位牧师请留步。这是给玉珍牧师的女团系，玉珍牧师的哦，牧师，母亲节快乐！然后我们妇女团系也有给中年团系的一个母母们、姨妈们一点礼金。那我们请我们的会长，是，他比你呢，要不？各位母母们，母亲节快乐！好，谢谢各位。还是你出马。谢谢准备学跟松明还有妇女团系了哈。那接下来我们要献礼的部分是各组别然后家庭礼拜，那是大会的各家庭礼拜组的母亲了哈。那我们这样好了啦哈，我们就不用唱名，我们可不可以请那各组的组长到前面，各组组长来发放，这样可能会比较快比较好啊哈。OK， 那我们就一组一组过来，可以吗？那第一组我们请郭智慧妈妈来到前面来，那我们这个请好，那一次吗？所有组别的组长请到台前。那各组组长到台前来了吧哈。第二组雷金光长老，好，要女生吗？好。那第三组我们去可以花长老，第四组是高青花子旭。那第五组我们就请那个陈秀玉长老。为了时间的关系哈，我相信待会大家都会去过母亲节。那我们请牧师哦，主牧师来带长老，好，我请带长老嘛哦。在这边唯一美中不足的地方是我们像市区组没有呢。我感觉到，在我们北苑教会是非常幸福的，真的。太多的爱与恩典在这间教会里。赶快去当牧师啊！真的啊，北苑教会是非常有爱的教会。那个我们现场有没有那个客人妈妈没有在我们这个家庭礼拜组里面的？那目前在我们教会里面有参与我们的礼拜的母亲比如说是客人啊或者是在组别里面都有的名字，有没有？
那如果没有的话，这个大会就还回去了哦。好吧？来，主持人，时针有吗？时针有名字你这么个的那个刚刚当母亲的也可以，对，啊，可以报过来。那个还有多的，那个1个月的不算哦，孕妇没有算哦哈。那我们接下来我们就交给青年团契。得到平安。我们今年也是有这边小小的心意了。然后我第一个先那个妇女团契的压岁钱。真的好，压岁钱哦，交给妈妈，好给妈妈。会长，好，再来是我们的松年团契，我们请我们松年团契代表出列。会长，中年团契的会长。很忙碌，忙碌的一天，都不跟自己都没关系。对啊，赶紧走，赶紧走。对，没错。爸爸带孩子。最后，我们请我们的玉慧牧师，谢谢你这几年的对我们教会的服侍。真的很辛苦。很高，母亲节快乐！好，很棒哦。那我看到那个在台下的所有母亲哦，那个嘴角已经跑到耳朵了哦。那个今天就很丰收了。哦，那还有没有其他要赠礼的？好，那我就交给我们的诗会。好，这个赠礼的过程看了让人都非常感动哦，所以我刚刚特别说出那句话，我们北业教会是有爱有恩典的教会，真的。在台下的年轻的妇女们，希望明年你们也可以成为我们妇女会里面的一员，好，接下来就是我们的祝福祷告，那我们就交给我们的代议长老陈冠全来做我们的祷告。那你们不是要跳舞？好，然后同时就请兄弟会到前面做预备了哈。对，弟兄会到前面。可以努力。Terima kasih Bapa. 우리 말하면 zaman penulisan ayat so sipagawa makapina itonya kinasigalan sa namasan roketia kaki jangan kini jangan to itonya kinasigalan sa napakatua so kiliwaga markanya kina aki warisaket ko jangan makara amaman na ro bisu-bisu dorong nakamen makana ro sasa asli-asli ko ni abalo wala naman ya to so kata ulita na so katibakan na so lima natapulo na naman na kapatid Sebab yang Muhammad Rasul ni kamat senas Rasul na kaman ay marakanya kina. Kaso pagagawa ito na suliwa ta kina sasawan barong ang kininaman. Kato na sepuluh tua haluan na watingan. Sakana sa ding ang utak yung na makaanak tuso tulo tuso pamisulan. Tuanya si
kailangan to isang kaklibagan mga matadala. Sa katusuan, adaw na matutunan ng ito at hanusun apakato arihay amarwa konyakina ko sunggumi. Ipananadam na to yakina nakipapula to piliwa. So pagkatuan markang yakina paklang to so piliwa to so kitaudan. Sana yung asikalang nga ato so sinanapad na naman na markaswala. Mali pa niya niya kamapasinas. Sa katuso ito na ikinatatulan wala so ginanawa sa so kisnay aniya snay aniya yugi aniya zengar aniya rikay wala nara papuligo to asumadan sa so tawari ito asumahan so kisnay ito ang marka ni Akila ayam na kiaw marwang karasmoran ni Yesu Kristo. Amen.虽然是我们兄弟团去献舞，可是我们邀请我们所有在座会跳的，也可以跟着我们一起跳。我们台下正式，然后按照会长，你不要在上面站。有时候该忘就要忘，不能你是主力呢？我们三个后面不要再挤了。干部都在前面，然后好，我们先跳一遍哩，然后第二遍的时候就麻烦那个台下的人跟我们一起跳。好，来。
哎，青年会，赶快上去！青年会。双年会都派代表了哦，剩下主日学跟这个青年会。我们不在乎好不好，我们只在乎好不好笑。紧张！也是我新生代的主力老板，他其实已经很养很久了。模仿，好好吃。来，可以吗？那么可往这爱。边上，带一点边上。来，我们的陈老板的。王慧丽，不要冲动，好，好，可以吗？妇女会不要来，这圈子。征求一个妇女会的，妇女会的会员也可以。哦，你下去就好了。真的就像我的小手包。昨天那个有空方的都已经好了。秋烈来，你什么都要报名的对吧？好，来音乐，请。哎，去点。是
所参与的教会的成员，让我们这次的献舞增添了快乐欢乐的气氛。那接下来就是奉献272首。我现在比如他的罗萨。亲爱的主，我们满心的感谢你，感谢你让我们在这里敬拜、赞美、认识你。我们知道一切的恩典都来自于你，此刻我们将献上一切给你。谢谢你让我们在这里用礼拜的方式来祝福我们的母亲。谢谢你让我们在母爱中成长，让我们在学习中没有坚强的后盾，有母亲在背后为我们祷告。谢谢你。如今孩子手上有你所赐给我们的金钱，现在要献上运用在我们的事工上。求主能够悦纳我们的奉献与服侍，愿这些奉献成为事工的帮助，也让更多人认识主。也求主保守每位弟兄姐妹，不管是在工作、学业、生活，在患难中、顺境中，求主能够赐下大能智慧在我们之中，教导我们在信仰中能够尽心尽力、尽意来信奉。孩子祷告，我们是奉主耶稣祈求，阿们。阿们。接下来是报告，搞什么了？请林永斌长老。妈妈们辛苦了，哎，妈妈们辛苦了，辛苦了，是妈妈，谢妈妈。啊，我要问各位哦。你们知道你们妈妈想要的是什么吗？想吃的是什么吗？啊？
刚才你们唱的那个歌唱那么多，有做到吗？很重要哦。我婆婆问我一句话，第二点，婆婆，你为什么那么聪明呢？哪里我很聪明？没有，我看你会很聪明。我跟他讲说，我妈妈很凶。我小的时候没有写作业的时候，我的书包就从那个窗户丢到外面了。他就问我那天是出太阳还是下雨？很聪明。我说下雨。那你的书不是湿了吗？啊，我马上去拿他的书本。老师有没有打你？我说有。我常常跟我的婆婆讲说，我妈妈很漂亮。她说我没有看到你妈，你看那个相片啊，我妈妈是不是很漂亮？真的很漂亮呢，她很白哎。我妈妈喜欢用什么洗脸？嘉利宝、启士米、启士美，只有水门可以买到。复兴什么？水门那个什么？建新百货。百货，建新百货。不用去高雄，也不用去屏东。你们知道你们妈妈喜欢吃什么吗？我妈妈喜欢吃海绵蛋糕，跟麻糬。水果呢，喜欢吃西瓜。有没有人知道你妈妈喜欢吃什么？有没有人自告奋勇说我知道我妈妈喜欢吃什么？我只要去屏东回家，绝对不会空手，最起码要带面包回家，因为我怕爸爸妈妈在那个外面后，我一进门的时候看到我，没有带东西，不好意思，马霞，你们现在回家是做什么？我买自己吃的，对不对？买那个什么炸鸡啦、饮料，然后自己吃。好，麦当劳，我对面我就一直看，他们不问我喜欢喝什么吗？我觉得我不好意思了，我说我喜欢喝茶。那么热的天气我还在泡茶，为什么？没有人知道我喜欢喝什么啊？但是真的我喜欢喝茶。所以我们一定要知道爸爸妈妈的喜好是什么。在他还可以用、还可以吃的时候，让他能够享受一下你真正的爱啦。其实我们做小孩的，在父母面前没有多久，最悲哀的是谁？孩子最悲哀的是哪一个？长男长女。为什么？为什么？照顾爸爸妈妈的是谁？菩萨，对不对？对不对？所以长男真的。长女真的是命很苦，有时候长老对不对？还要被弟弟妹妹骂呢，没有分到财产呢，还要分一点财产给他们。所以我们要怎么对爸爸妈妈？除了阿米娜，kita boleh memakai inuli, pasca satu kita mulai dasar， 不要让爸爸妈妈怎么样啊？担忧、担心就好了。你不要在外面打架、赊账，怎么样？被诈骗，真的父母亲最心痛。最后没有办法救你小孩的话，会卖什么？卖出产、卖土地。所以我们做小孩的，不要让爸爸妈妈怎么样？担忧、担心是最大的爱，对不对？对。你让他担心就不行了。尤其是小孩子骂人的时候，门一关，车子一开出去了，你说你父母亲的心会不会在滴血？你出事情谁要负责？谁要负责？你那个潇洒的转身，华丽的转身带来是什么？所以要思考。我做长老最年老的话，我讲这一个话是提醒我们。因为我们现在的最心爱的是什么东西？现在你最心爱的是什么东西？手机，对不对？手机你知道什么时候他肚子饿，马上去缴钱，你敢让手机停掉吗？不会啊。可是你父母亲叫你去做什么？等一下，
叫你买什么？等一下，等一下怎么样？不舒服。可是手机一没有电怎么办？马上充电。马上充电。没有缴费，马上缴费。爸爸妈妈讲，等一下，等一下，慢一点。好，报告周报，可以了吧？我可以报告周报了吗？王金玉同学也认同我的话吗 ？OK， 好，有个人认同就好了。来，我们看我们的周报。Nanti sangat itu mantai sama 5. Ijo 50 lalu 40 atau keluar dalam kaki anak kita kan. Nah ini kasih kaya 50 sama Alu pada kujur 10 saat awat anak kinti nak kita kan 40 sama 5. Di situasi manusia 10 sama kilo. Ijo kujur saat 20 kinti. Nah, ini orang maspat. Masuk星期日40 sama 5. Itu aku jual keluaran 40 tinggi. Anak kakek hukumi itu 50 sama 5. Nah, personal waktu tinggi. Aisyah kakek tinggi harus sopir. Dan tertelah apinola Aisyah kakek narihayan. Itu orang maulah 20 saat sepatawatan. 大家就说他感恩奉献把什么？感恩奉献里面有那个龙写错了哈，少个草字头。那个晚起身是不晚起身哈，叫5個鐘。但把什么的身上的都要得修改。5月13号的多改，好的不是治安的时任起出去，好的俄罗斯李正业弟兄，好的在所谓的西修，要去跟你罗嘎。Itu pemakaian 40 atau 40 sahun makanan. Di mana itu akaian semasa takaran atau 40 akaran. Itu akan mentu syurian di mana dokter itu sensengan. Ada di sitai 信仰培主事招待。但不是那位多五个主就如你讲的个厉害，以及我们什么不知道，di muni buksia semua jua. Ani kami semua mabalik di Sionin Buksia semua jua. Sang kami semua majai Karoligon di Cengkui Insisa semua jua. Aku kami semua kadangidan di Keiwa Zanglawa semua jua. Aku kami semua kadadawan di Lingon di Insisa semua jua. Aisyah binontian pada kekerehai. Dan pasal orang kewilan di Chua ke Sinsingan. 你们一到5月15号礼拜天，应该是5月17吧？5月17号礼拜天，好的，基本上多莫去个多开莫吃嘛，比目的不是，好的膝盖持修光指示，6点半的事情李俊秀姐妹，9点半的事情李正燕弟兄。 好的，听听6点半陈桂英指示，9点半12指示，周报报告高松花指示。好的，我们出多加斯奈啊，多巴斯马西那里海，我们的多罗来玩。好的，听听多斯奈，我们的多五金盖，英共超里奇弟兄，插花第4组，如今是我们青年团契招待式信仰培育组。 还出来多你去看新路丢影第3组的教员信息分享严成老师，好的第3个大家信息李杰、喜安、陈恩、子提4位老师，好的厉害多德瑞兰米修，今天6礼拜吧，18团契就留下来嘛，18练歌啊，好，不练团契等一下留下练歌。 诗班练歌，好，诗班要练歌，诗班要练歌。那说到我讲的是对你们的话，诗篇89篇第1节，上主哪里是这样什么果？上主啊，我永远要歌颂你的慈爱，我代代要传你的信实。马来雷，我们是那阿根。 Saya Asam Baralas Rasul Dewa Uni Berhubung
西巴拉多拉让我对列里嘛的多22，室内多33，不说话，母亲节的，阳光看到你多嘞，为什么没有便当？多罗瓦在嘛说建议给他们，哪里呀便当呀嘛说我们要请我们妈妈吃饭了呀。哦，因为是这样，我们怕浪费，所以不要请妈妈吃饭喽。先生还有小孩子要请妈妈吃饭。我收你了1点半，来抓中会施工部兄弟施工部，我哋等我哋第一件，而家你咪話造就讲座嘛在第一件，收你1点半。第五年不是我星期四。我哋嘅什麼大學掛緊做啦，所嘅會議，那教育局應該，我哋呢就啲所有牧師開埋啲多講啲乜嘢啦，我哋大學多啲講新加坡，那個請安報告是叫什麼嘅禮亞教會，報告禮亞教會，就是大家呢做新西蘭嘛嘅牧師馬路上，而家別個嘛嘅條件。好，感谢主，大家都平安，阿门，对不对？大家平安。我在这边来做一个更正的一个报告了哈。那个第3点报告事项本来。应该是在下个礼拜这个礼拜天就是17号下午1点30分在赛迦教会兄弟施工部的诗歌观摩，那可能就只有我跟那个会长去代表了哈。那这边我们再补充上个礼拜我讲的那个玉山神学院那个大家知道那个赛德克巴莱的主角嘛，林庆凯牧师，他的弟弟林约翰牧师，我哋接任玉山神学院的院长。那当时他有跟我们讲，请我们帮忙跟大家做一个宣导，然后从今年开始，玉山神学院只要愿意就读的一律都免费了哈。那麻烦请那个有。渴望神的成为牧者的可以欢迎踊跃来那个报名玉山神学院。以上。如果你只是后，因为那青年会，如果不要结婚的就去牧会比较快要不然就快点结婚哈。好。Juga ada suatu masing-masing sudah para sama kakak makanan, nama siapa saja orang yang tema juga jom si ayu tanah itu, ayu tu, lalu kalau kasuan apa tu? Terima kasih. 辛苦了。好，我是第2个男男是出来养老，说我的开销第2跟说5为主日本6年所以di mana dia kawan Bapak Bisul di Musi Tanah di Musi para kedua maju ayat Tanah แล้วก็ชื่อว่าเรียกอุฟุสิก็เกี่ยวกับแต่ละการชิมไปจ้ามีอย่างอุชิจิโอตา
Kaya upiaw may kumaya ki Samyang牧师，你反对样那我也你不是，你就这样就把在祷告中在我就请假那么是马路大娘牧师会就还要在那就来了，感谢主。Mali-mali kakyukay mali masili na sumama dia rabasano kiliwa kama sitwa binaikan ni kakay lawas kumaje kay chefu pasunan tuan kiliwa pasunan tuan salwan pasunan tuan pisor na sumama dia rabas mali-mali ni buksi marusta na pinili at sama sa pahamali masyuri. Nanika na mamo arabat sa mali masyuri na kyuka. Na ang kumunta na yo kyuko kay yo 最健康的教会，也长老教会，阿门。最健康的教会，北野长老教会。Oja mata jo dai upasona da polito ni kan na mata jo ai sasaba kyuka churuan bebeka na darabat mai paira na maka cari sena na wa paira muta usi dia wa oina jo marka uari ya marka buksi ana yauci kan na waika pabisho na cha politi maja nuta ita pochi chitingwe na de sawoto智慧的慧眼ada Pak Bupati Suana mereka warahala ya hui, maka amarka kyukai majas asal, nekano pinasunan ta namanya ta buka kyukai imadi masili, nas mama dia kisnai ta iswa ta kyukai imadi masili, kauli dan nasi, na rakat nam rakat na kupiswa ta kyukai maza, walau ta kauli dan nasi. No siniking nasi tasmas anu pasusui tua na baru tasmas aswata kyukai mata auji kimia pabupisho namanya tua kai no smas ini kamano ukina sibaro na iu desu kai no smas upina shona ni maloya kai na smas hau si patekawan desu na manata kyukai mata kai nama tajwa nama na usi maza na marwa tesota kyukai imadi nasini maza pabupisho ta yute na marwa rabat aja ini ka matyuko kai imadi masini poli ulas kan bu ama maza ayat kata bosui jam asimata walau tajalo izota sne walau tajalo na walau ta no nasia mapula nala sikudan nama kamu ada tua timai mama, benar kisne tua timai mama. Ayah na timaja na marwa tua kapilan terpulang timajai di masyarakat sama jauh. Atau oja mata jua ne bu pada dia na besu na su kau iwan tak juga kau pasunan tak juga na rakas juga cengkang jauh, kehil jauh. Ayah sasa juga terus ni kamano heceng arah. Nani ka ila naki samula amarka bawana amarka sijen mana ka naki chor teswa nama nasa sekolah dan semas naki chor amarka chor situji saka ori nama kisnai amarka ala kata buku yang mesti turun masalah Aja kyukai baca amarkan sesengat nama kisnai harawas ayat nama kisnai menyukai karena nama kisnai kita sebelah nama kisnai yang sesengat nama kisnai nama amarkan tuari menurut ledutan ayat nama mata ayat telarmun atiam memakai biye sama jauh mali-mali acor visi acor betul datang si pemali-mali yang semas dari papulikuan wah semas masih ta biye sama jauh Karena masih di sini dan kita buksia kita solusi. Ulas siku dan na papuni buat ngadan na smart. Amen. Ada si siwa usai ibu au nasional. Anda manuta usi kasus tua. Nama puda juga imajeta geli to hosu. 第8章、第9章，把这马不都大家，我们的布林啊，那都是属于定定啊，是那是什么？阿门。
Kemarin nak kembali kasuan mana no kita kembali ke palas mana ni ada aku pisu yang maya na ayah tomorrow lah alright kasuan mana isnai kembali iya sama cewek udah setiap gua ada tu palas sama masa amen boleh malu mereka tadi kemana di mana sampai udah tandur sama masa sisi的出去ayah na充满了祝福的恩膏阿就啊，不是把苏南，但是我们就是最后不是把苏南打，难话那是salwan把苏南打进，阿门。Paiso nang panarat na smas atak ko ay timag at paiso nenka. Lumapa sa rin tentang paiso na kinibakit nila sama. Haleluya. Amen. Up to TV kasi to ito santi la aliman sini. 好，谢谢你们，辛苦了啊！May masalah ada orang nak sama buat sama itu kan? Naga li tong ya, li xin tong, cuy tu lah paras ka sepatkan dulu sama kata lah teman pendatang Udah ini anak salah kema dua asmama dia kiokan, oleh anu tak kalau ada teso, mana tak kini kema dia mana dia kurang palas, ada masalah tak kesensingan, cara si kandur bawa orang sama kawan, sama kawan mana dia kurang palas saya nama masalah. Amin. Jawab. 好，接下来祝福在329首，主方开圣诗329首，第一节母语，然后第二节华语。So kiriwaganya atsumashi dari baba. Ko so inupuan dan namarga solak. Pagawde to dei haya ke pande to. Siji bawai pagaw dan manani akina. May baza menagmogo to so turu. Ulamasan niya si turu to naganya kagadian. Obega macam sa jud namari dili tiaw tanusun. So bidiri durugi sekau di wade dosu kiukai ai siukan. Mula so panagi zaman to so sawan to so pitso. Sana di zaman saidi dia malu. Kaya nugi busun sengadan isi kabango no marga so iu. Nama jengara sumadan. Bai chuni atsumuni anya rei hai oroki amagen. Awa kilibag
我那个把什么啥伊谈你话吧，把神灵，我他妈那个的耶稣基督，基督，比如demikian,我大家para macam na wala kung cemas, ulah si pakisang tua mereka nama santina, apa polan kada nama tertela, mereka suanan, aku mai tu coba tu parau, amin. Amin.谢主，让我在我预定的时间内完成。待会礼拜结束之后，做母亲的有想要拍照的，可以到我们前面这边来拍，青年会可以帮你们拍照，有想要拍照有纪念的，可以到前面。你要哪里帮忙吗？比较点几个人？105。好，105。那如果没有事的话，我相信大家结束之后都会赶着去过母亲节，来慰劳我们母亲哦。好，请大家起立。平安。好，想拍照的母亲可以到前面来啊，新年会为